Pakistan rok World Cup ni puram bayre ngi thaka Rahul Gandhi takuk sagari Pakistan rok ta World Cup ni tamung kha बाय बाय टाटा गुड बाय गया dohang ka takuk sagari Modi ji sagari Pakistan nong ni je World Cup je chapar tong ab sesong ni thaka Pakistan tak tamung ngi tong आप लोग रोना बंद कीजिए मेरे तक आवाज आ रही है Hagdal nok sain mana Pakistan tak T20 World Cup ni pura bayre ong ri ka bra noko mahapka tai ke USA versus Ireland match only wati pura kisi wati phaiman ground kisin bagui tai match ong yan bagui jona 1 point manman bagui nai USA rok soi ka super 8 tai ka umon bagui Pakistan pura World Cup ni nogo hapka ta World Cup ni pura bayre ngi thangka tai ke baksa Pakistan boro bu khushi nangda Pakistan fans bu khushi nangda tai Pakistan ex cricketer bu khushi nangda kha tai Pakistan je ex cricketer bor thaka Pakistan dog hai nong nai Pakistan to dai nong nai hai hinoi saka tai hinka Pakistan fans jok khum tai ka wan thok ta Babar Azam bo captain ong na musu gya manan rok jur zabardasti ke captain ro hai boy captain chi fit ong ya hai ni chauta bono captain chi pura jur zabardasti ke roja khain chauta tabo hinke bezati khaijagi tang Babar Azam tai bo bezati khaijang man bo soijang ong ma tongta Babar Azam captain chi Babar Azam to kaisa batsman dunia number 1 hinna jutan chaiman ba batsman to kaham no haiban ban ji captain chi आज के पाकिस्तान आज के बरा पुइला के बरा फर्स्ट टाइम जे यूएसए वर्ल्ड कप विजिट खायो फर्स्ट टाइम ताकलाई फर्स्ट टाइम जे यूएस बरा बछ हार फेका फर्स्ट पुइला मैच तो के पाकिस्तान उमन पर के हाइ हाइ इंडिया र बैत त्यो बाइकना रुजाखा जे पाकिस्तान पाइजंग नै तमन टार्गेट 120 रन ओ रनस बरा खाइमिया के ओ जगह बरा हार फेका उमन आं वानसको उमन बरं जे फैक्टर जे मेन फैक्टर कैसे क्वार्टर अब कैसे क्वार्टर रीजन हिना वानसको जे इंडिया बरा हारिमन उमन कैसे क्वार्टर रीजन हिना वानसको उमन पनि बरं जे टोटली गेम न बरं World Cup ni pura bayre ong thangka Pakistan ma India ka busuk ji marke asuk ji pura dusman ong jutun chaiman bro cricket ro asuk dusman ta cricket no kari pura real life asuken dusman India bai Pakistan ka asuken dusman ta haipon India bong no khai ro koina umes di nang target chung ek kom sir 120 ran chi target no umno khai ni ji di hini India bong na khai ro ran kom khanang khai ro haipon bro khai me khtai ta khaise hede Pakistan no je World Cup T20 ni bayre ong thangka Pakistan no je World Cup T20 ni bayre ong thangka umno kari je kaise team no bayre khainan wan choklai tong dei salai tong ta te kaise team no out khainanga team sabah mala England versus Australia र England no pura thasken hari feka umon pore ka tai jeke India versus Pakistan dusman jade yang bu Australia versus England bro am thaiken dusman Australia र England na hari ni bro bu super eno qualify khai kha tabo ke England be Scotland ni match dani watir phaika jon 1 point mane sabo sogoi nai Scotland automatically bro qualify khai khimnai ta super 8 England no ka hai out ong thita no go hapchi nai tabo England no point ong 3 point ta Scotland ong tong 5 point jani watir phaibong match ong ya kalbang last match tong ta last match England ong ni tong bro Namibia bai tai ke Scotland ong ni last match ko Australia bai a duita match bising watir phaika jon 1 point maka Scotland dog automatically qualify khai khimnai World Cup super 8 jodin England no pura super 8 qualify khai ta bro Namibia no ma had nai tai Scotland no Australia pe had na nang nai tai ke nong jutan chaiman India bai je Pakistan jai dusman tong yang Australia bai England ta hin dusman tong tai Australia ni khana ni kisa ta Australia ni je team bro Australian team bro ni ji si icha khai bro Scotland bai had nai rajyong ni ta khai ni khana ta bro Australia ro Scotland bai had wi nai je England bro World Cup ni baire ro hana musuk jagi tong khata tai Australia ni Josh Hazlewood bon tai ke chajak uma ke jodi no BCCI ro chaima kha ke ICC ro chaima ka umtai ke bang ni icha khai chi match hari tai kaise team no bayro khana umtai khai ka hengeta penalty lagai nai je Australian captain Mitchell Marshall 2 khan match bag ban khainai tabo England ko obno depend khai tang Australian depend khai tang Australia jakman Scotland har dinum tak bag depend khai tang ta jodin Australia bag ni ji icha khai hari paikha Scotland hari paikha ka abo je cricket ni spirit ni khilaf song thang sinai ko nokta ma nong bai jawan song nong wan man tolo comment khai sa de